Poštovana braćo i sestre, poštovani Bošnjaci i Bošnjakinje, poštovani plemeniti i čestiti ljudi, mi nas evo i ove godine ovdje u ovoj bavarskoj prijestolnici gdje smo se zajedno okupili da se sjetimo na zlo koje se desilo prije 30 godina u Srebrenici. Prije 30 godina svetski moćnici su dozvolili divljacima da mirno uđu u zaštićenu zonu Srebrenica i da tamo izvrše masakar nad golorukim i nevinim ljudima, djecom i ženama. Da, to je bilo prije 30 godina, ali jecaji majki koje su gledale kako im ubijaju ljude i djecu, jecaji majke koje su preklinjale zlotvore da im poštede sinove, ti jecaji su i dalje sveži. Oni i dalje odjekuju potočarskim dolinama. Prije 14 dana sam vodio svoju porodicu i svoju djecu u Potočare. I vjerujte mi, imao sam osjećaj kao da taj jecaj čujem. Kao da taj bol ti naših majki lebdi još u zraku. I zato, draga naša majko Aisha, te vaše suze bola za koje su zlotvori mislili da će sa vašim odlaskom presušiti i da ih niko više neće spominjati i da ih niko više neće liti, vjeruj mi, majko, ja sam te suze danas opet ovdje vidio u Minhenu. Vidio sam u Minhenu suze bola na licima i očima ovih predivnih i čestiti ljudi. I mi ti danas obećavamo da vašu bol nikada nećemo zaboraviti i da ćemo stalno o njoj govoriti. Jer bolje da nas nema nego li da zaboravimo zlo koje se dešavalo u Srebrenici. Bolje da nas nema nego li da zaboravimo genocid koji je počinjen u Srebrenici. I mi danas ovdje nismo se okupili i ne stojimo ovdje da širimo zlo i mržnju. Mi ovdje stojimo da čuvamo istinu. I molim vas, dragi moji Bošnjaci i čestite Bošnjakinje, draga omladino, molim vas, nemojte da upadnete u jednu zamku koju nam često puta podmeću, a to je ako pričamo o Srebrenici, mi želimo nekog da zavadimo sa nekim. Mi treba da pričamo o Srebrenici. Ako nekoga ili ako nekome smeta to što govorimo o Srebrenici, to je njegov problem. Njegov je problem što nema obraza i karaktera, a nema obraza, niti ima karaktera, niti ima trunke ljudskosti, onaj insan kome su ratni zločinci heroji, nema obraza, niti trunke ljudskosti, onaj koji urliče nož, žica, Srebrenica. Ti ljudi nisu dostojni da se prema njima ophodite, da ih gledate. Ti ljudi nisu dostojni ni vašeg pozdrava. Pored njih se prolazi zatvorenog nosa, zato što su to moralni i karakterni leševi. I nemojte se prema njima apsolutno nikako ophoditi. Da danas ništa nismo kazali, ovi vaši pogledi, ova vaša lica, ovi vaši karakteri su sve danas kazali. Kazali su i pokazali odlučnost
da smo zaštitili Srebrenicu od zaborava i da ćemo ovaj emanet prenijeti na naše potomke, da oni isto tako ovakvim intenzitetom govore i pričaju o Srebrenici. A onda oni svojim potomcima da pričaju o Srebrenici, da pričaju o tim našim herojima koji nisu bili haški optuženici, koji nisu bili zlotvori i ubice, već su to bili lavovi koji su golim rukama odbranili našu domovinu. O njima treba da pričamo. Srebrenica nije prvi genocid nad nama Bošnjacima, ali vallahi, odavde s ovoga skupa u Minhenu mi danas poručujemo našim dušmanima: Srebrenica nije prvi genocid nad nama, ali znajte da je posljednji. Nikad više potočari 95. Nikad naše majke neće tražiti kosti svoje djece. Nikada naše kćeri neće biti silovane. Nikada. Nikada. Jer vas, nas ima karakterni. Nas, vas ima, alhamdulillah, ljudi sa obrazom i sa dostojanstvom. Među našem narodu ima prodanih duša, ali mnogo je više čestitih duša. I zato, drage moje čestite duše, želim da vam sa sveg srca zahvalim. Hvala vam što ste došli u ovolikom broju. Hvala vam što ste pokazali i dokazali da je Srebrenica naše sveta stvar koju moramo čuvati i moramo paziti. Hvala vam i molim dragog Boga da se Srebrenica, suze srebreničke, nikada nikome i niti na bilo kojem mjestu više ne ponove. Amin. Sram.